Ya ibintu ntabwo byoroshye cyane, ibintu birakaze mwumve ko bikaze cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho kuri ubu haravuga iki rero? Nyuma y'uko M23 igaragaje imbaraga zidasanzwe muri teritwari ya Lubero, uyu munsi noneho Wazalendo biraye mu baturage bica abasivile 17 bose. Rero Wazalendo irimo irashinja M23 gushaka kwinjira muri Lubero. Uraza rero kumenya byinshi cyane. Se Perezida Felix Tshisekedi we bimumereye bite ko none ibintu byamukomeranye? Bino biravuga ko Perezida Felix Tshisekedi arimo arashaka uburyo yaganira na M23 kuko arabona ko ikomeje kuyatsaho umuriro, kandi abasirikare b'igihugu cya Kongo aricyo FDL ko kirimo kiragomeza gutsindwa n'uyu mutwe wa M23. Uraza kuza rero kumva ibyo Perezida Felix Tshisekedi arimo aratangaza, ashaka kuvuga ko ashaka kujya mu biganiro n'umutwe wa M23. Noneho ibyo bimeze gute? Noneho arimo aravuga bombori iravugwa mu mutwe wa Gumino ukorera mu misozi ya Uvira. Naho rero ibintu ntabwo byoroshye. Uraza kuza kumenya abayobozi nabo batawe muri yombi. Nawe icyo nakubwira cyo ntabwo byoroshye. Icyo tugusabye like, comment, share, subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ya Goma News tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uko twari tubivuze, nyuma y'uko M23 igaragaje imbaraga zidasanzwe muri teritwari ya Lubero, uyu munsi Wazalendo biraye mu baturage bica abasivile 17. Byabaye kuri wa kabiri tariki ya 2 z'ukwa 7 2024. Abantu bagera kuri 17 baguye mu bitero bya gabwe i Lubero mu masaha y'igitondo cya kare, uko byatangajwe n'amashyirahamwe aturiye ibyo bice. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byarushijeho kwiyongera nyuma y'uko M23 ifashe centre ya Kanyabayonga, localité ya Miliki, Kayina, Kirumba zose zirereye muri teritwari ya Lubero. Amakuru avuga ko ibyo bitero biri guhitana abantu biri gukorwa n'udutsiko rw'isoresore za Wazalendo two muri teritwari ya Lubero, izindi zikaba ziri muri teritwari ya Bene. Mu gitondo cyo ku cyumweru, izi soresore zatwitse imodoka zishyirahamwe za Tiafand zavaga mu mujyi wa Butembo zerekeza muri teritwari ya Beni, aho abakozi b'iryo shyirahamwe ritabogamiye kuri leta bagera kuri 4 bose bahatakarije ubuzima, abandi barashimutwa n'izo soresore. Aba bishwe ubwo bahungaga umwuka mubi wari utangiye gusatira aho bari bacumbitse muri iyo teritwari ya Lubero. Mu itangazo ry'ishyirahamwe rya Tiafand ry'intara Kivu y'Amajyaruguru ryumvikanisha ko abo bakozi baryo 4 bishwe, abandi bagakomereka bikabije, imodoka zabo 5 nazo ziratwika. Abanyujije ku mbuga nkoranyambaga, Bwana Bruno, umuyobozi w'iri shyirahamwe, avuga ko kuva aho umutekano muke ukomeje kwiyongera Lubero n'ahandi, abakozi b'uyu muryango bakomeje kugenda bibasirwa n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Umuyobozi arasaba impande zombi zihanganye gukumira ibibazo bafitanye, bityo abaturage bagatura mu mahoro n'umutekano bidakemangwa. Societe civile yo muri teritwari ya Lubero yemeza ko nyuma y'icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi ryakorewe iryo shyirahamwe, abantu 18 bahitanwe n'izo soresore mu masaha ya mu gitondo kare cyo kuri uyu wa kabiri. Aba nabo bakekwa kuba bafatanyije na M23 ubu ikomeje kwegera umujyi w'ubucuruzi w'intara ya Kivu ya Ruguru. Iryo shyirahamwe rivuga ibyo bintu ko naho bihuriye n'ubwicanyi bumaze iminsi bukorerwa muri teritwari ya Beni, aho ADF ikomeje kugenda yica abaturage umunsi ku munsi cyangwa umusubirizo. Ubuyobozi bwa societe civile ku rwego rw'intara bwo bugasaba leta gufata ingamba zikomeye mu rwego rwo gukumira icyo yise ivanguramoko. M23 ikomeje kugenda isatira ibice bitandukanye bya teritwari ya Lubero, bitari mu ngenge leta ya Kinshasa ndetse n'abanyapolitike batandukanye ko ishobora gufata akarere kose. Depite Kambale Boazi watowe n'abaturage ku rwego rw'intara asaba leta gukora ibishoboka byose igasubiza inyuma ibitero bya M23
atinya ko ishobora gufata Lubero yose ndetse na teritwari ya Beni bidasize intara ya Ituri. Ibikorwa bibi bikorwa na Wazalendo byatumye amashyirahamwe atandukanye yakoreraga muri ibyo bice hatangira kwimura abakozi bayo abajyana mu bice bigaragaramo agahenge k'amahoro, nuko naho bigoye cyane, naho bagifite impungenge nyinshi cyane. Bombori iravugwa mu mutwe wa Gumino ukorera mu misozi ya Uvira hagana ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi na 2024. Mwe mu bayobozi ba Gumino yatawe muri yombi azira gushaka kwigumura kuri uyu mutwe witwara gisirikare uyobowe na Colonel Alexis Nyamusalaba. Makuru ava muri ibyo bice avuga ko Nizeyimana, umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, ko ari we watawe muri yombi kuwa mbere w'ejo hashize afatwa n'abarwanyi ba Frank usanzwe ayoboye aba barwanyi bose ba Gumino mu karere ka Rurambo muri teritwari ya Uvira. Amakuru hanavuga kandi ko nyuma y'uko Nizeyimana yari amaze gufatwa yahise yoherezwa Ndondo ya Bijombo mu gace kitwa Kajembwe ahari ibirindiro bikuru bya Colonel Alexis Nyamusalaba mu rwego rwo kugira ngo abazwe ibyo ashinjwa. Goma News yasobanuriwe ko uyu murwanyi wa Gumino Nizeyimana wareberaga agace ka Nyarurambi yigumiye kuri uyu mutwe mu gihe atari marahembwa amafaranga yari yarasezeranyijwe nk'umushahara wa buri kwezi, ariko ko yaramaze igihe kirekire atayahabwa, bityo bituma yigumura kuri uwo mutwe wa Gumino. Yakura abo barwanyi ba Gumino. Binavugwa kandi ko mu kwigumura kwa Nizeyimana wareberaga abarwanyi ba Gumino b'umutwe wa Gumino mu gace ka Nyarurambi wari umugambi ahuriyeho na Colonel Rushaba wo muri Maimai nawe uvugwaho kurebana ayingwe na Colonel Alexis Nyamusalaba muri iki gihe. Ubwo bwumvikane buke hagati ya Gumino na Maimai yifatanyije na Nizeyimana bwavutse nyuma y'uko abarwanyi ba Gumino kufatanya na Maimai baherukaga kugaba igitero gikaze kuri Twirwaneho. Iki gitero cyagawe kuri Twirwaneho mu bijojwe aho yari yohereje abagore gusarura imirima yabo, igikorwa kitigeze gishimisha Gumino bituma ikora icyo gitero mu rwego rwo kwihimura. Gusa icyo gitero ntikigeze kiyihira kuko cyaguyemo abarwanyi babo babarirwa mu 10 harimo ba Maimai ndetse na Gumino, ndetse kandi Twirwaneho irabirukankana batatana mu bice bya Bibangwa Kitongo. Maimai yo ishinja Gumino gutegura kiriya gitero nabi ndetse ikayishinja kandi ko yagize uruhare runini kugira ngo ba Maimai bapfe ari benshi muri icyo gitero, kuko abarwanyi ba Maimai bonyine hapfuye ababarirwa ku 9 mu gihe Gumino yo hapfuye umwe gusa. Nizeyimana wafunzwe n'ubuyobozi bwa Gumino yageze mu mutwe wa Gumino ahunze muri Twirwaneho ni mu gihe yari yakoze amakosa yo kunyaga. Ibyo abaturage birwanaho batigeze bihanganira batangiye kumushakisha ngo ahanwe ahita ahungira muri Gumino nayo imwakirana yombi. Ubwo hari mu mwaka wa 2021 akimara kwakirwa muri Gumino yagiye ahabwa kuyobora abarwanyi babo mu bice bitandukanye, ahanini yabaye ahitwa mu Bibangwa. Yari yarahawe kuyobora abarwanyi b'abatwa babarirwa kuri 35, afatwa yari ayoboye agace ka Nyarurambi. Ndagusabye wowe urukurikira amakuru ya Goma News Official, reka nkubwire ko amakuru ya Goma News Official ari akagaruka. Icyo ngusaba ni like, comment, subscribe kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona amakuru ya Goma News tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire umunsi mwiza kandi Imana igomeze ibarinde.